Pemirsa pesanan pengerau sasih kaon ring Selat Bali ngawinang kapal motor penumpang KMP Samudra Utama nenten sida mesandar selami kirang langkung petang dau. Ring tanggal roras Juni war sekali telipat likur sani lintang. Kapal sanengayahin sawetara pelinggihan mewah penumpang Inuca pamopot nyani sida lepas kandas terbongkar muatan ring dermaga LCM Gilimanuk. Kapal kandas memargi saking pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk. Sedurung mesandar ring dermaga, kapal jagi manuver nanging anyut sangkaning arus ageng ke sisi kaje. Ritat kalau punika kecepatan angin sawetara 15 kantos kali dasek knot saking sisi kelot. Sangkaning anyut ke pesisi sanedaken saningawinang kandase sawetara galah 11 wengi 100 meter ring sisi kaje pures gara Gilimanuk. Nah koda kapal maut sahe mangda kapale nenten kandas nanging nenten sida ngasilang napi. Pamuput nyane keputusang antuk ngantosang toyo segarane ageng sawetara galah 3 semeng. Raris kapal jagi sida memargi malih. KMP Samudra Utama ritat kalau punika ngayahin 3,6 diri kali likur penumpang mewah 14 kru kapal. Pelinggihan sani kaangkut wantah kali unit sepeda motor, kudus unit truk tronton mewah 5 unit truk besar. Pengawas Satuan Pelayanan Wasatpel Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Pelabuhan Gilimanuk Imade Ria Fran Darmayuda ngaptiang ring pengrau sasih kaon sani memargi ring galai ungkuran, operator kapal mangdani sida anutin SOP pelayaran, saha pengguna jasa penyeberangan stata nelebang uger-uger keselamatan pelayaran sani memargi. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.